Sanibonani balandeli noma ngithi bathandi bomculo wakithi emzimkhulu. Lo nimingilelayo ke uSiphumelele wakaMbhele Sibongo, owaziwa ngelikaSphushu, odabuka khona emzimkhulu esigodini sasematsheni ukuthi ekuduzane naseHadinge. Bakwethu ngithi anginethulele izindaba zomculo wamaciko akithi emzimkhulu khona la ku-YouTube ukuze nizithole zishisa njalo. I-channel le sivule ngenhloso yokunazisa ngakho konke okwenzakayo emzimkhulu kumaciko wakithi. Bakwethu bengingakuthanda kakhulu ukuthi uma usoze wangena kule page lethu sicela ukuthi usubscribe, then ube uyalike, ube uyashare i-link yethu ukuze ikwazi ukuthi i-page lethu lindlondlobale laziwe umhlaba wonke. Bafowethu nginakho okuningi ke okwanamhlanje ebengithi angikuveze nje ukuthi sizile ukuthi iqhawe lethu uJumbo umfokanyangiwe phasi le kwaMeyi usezitholele imoto azohamba ngayo, azosebenza ngayo kumsebenzi wakhe. Sithi siyambongela kakhulu, siyambongisa. Wena Nkosi uyazi kukho konke okwenzakalayo empilweni yethu. Siyabonga qhawe lakithi.